Ijia wampoi perkat da chem ne step da ki wakre wakayung krehkaam Deputy Commissioner of West Giant Hill District Jowai da Chah kan jroi ki wayar na phang ha ibenta luti lai pasich wa em hapo kani kayung krehkaam. Kat kam ki da ki chin da yu wa ki damok da pen takut haro ki ya ki wayar ha ki thau wa saja ki ukan jroi. Da sakhi le wada pra ki yusong wire casing wada no ataroi chamadan ye wada khlo ki ya ki wayar. Hajrong ini ijia mpuyi utip kamon yo alat ki damok upsia wai hadooh kat wan icha le pynsih wai lada dang em chu mo ki tier ki wa Chah to na gani kayung krehkaam nei bha hawa perchang ukali no DC ni ijan med ongu mpuyi wo ang yiyi nei bha wo ole mpu em tip udewati kana hajrong ini ijia. Kat kam ka khubor wada yo ada ong wa yini ijia da dep register case ha Jowai police station we nei liang ki pulit le dalai ki chakamat yai takin. Ki wayar wada Chah kan jroi kan thup ki wayar bordiñ, LAN cables, CCTV cables wa ki wi wai hadooh wa tho ya kani ka khubor kayung krehkaam udisi em ga haperdi ido bordiñ.